uNkulunkulu kunevidiyo lesilungisako nje bazalwane, sesithi-ke ngoba naku lokunye sekuyaphuthuma, sibonge nje kulabo labasibambisako ukuthi umlayedo ufike kulabaningi. Solo siyacela bazalwane, uNkulunkulu anibusise ninendele njalo. Nalabanye bayasiniketa ne-feedback, kodwa nje lesikukhandzako ngilokuthi akufuzuleki, akafakwa lamandla ukuthi nabani ingasali ngawo akawuthola umlayedo. Kule video-ke sikhuluma nje lokuningi lesicela ukuthi bazalwane bakunake. Then-ke kuyendulela lena le video sesikhuluma lokuthi nje ngaleSihlanu uLaphaya sathinza ukuthi Daniela uyabona umfundisi ukhulume kaningi lokuthi umphiki Kristu nakabona leli phondo kuthiwa ukuthi afika ashintshe umthetho netikhathi. Sathi into yinye le 2 in 1. Sasisekuhlanganisa nokuthi bese-ke Pawulo kuncwadi yabaseThesalonika uthi lolu suku ngeke lufike ngakabi nokuhlubuka, bese kwambulwa umuntu lo ongenamthetho. Lo takuhlalisa ethempelini, iBhayibheli lithi imtimba yethu lithembela uNkulunkulu. Hathi mfundisi ngicale kudla kakhulu. Sothi umuntu uhlalisile nje, phindze kuthiwa umelana nako konke lokhu uNkulunkulu. Na uthi ufuna kusukuma, kunespirit nje lesimelana. Phindze First John bese sokuthi yena bazalwane sekunabomphika Kristu labaningi. Waye kungashiwo ukuthi umphika Jesu, kuthiwa umphike Kristu. Siyathi Kristu ngumthetho. Shothi na uthi utshele nje umthetho, yathi lamalanga ngisafuna kufika esontweni kahle, lamalanga ngifuna kuhlonipha indvodza yami, umfati wami, bantwana, phindze futhi ngisafuna kudla livi. Na uthi nje uniketa umthetho kunalento lephika. So bazalwane bakwati nje ukuthi ngumphika mthetho, umphiki Kristu ngumphika mthetho. Then kasibuye kuthiwa nase lo moya sokubambile, Daniela wayibona lento wathi ukuthi afike ashintshe umthetho netikhathi. Asibekise-ke lokuba specific, lo i-good example lokuthi vele i-2 in 1 ukuthi bazalwane ngakhathi basenenemvuselelo bekukhona lokuthi nje sikhathi somkhuleko, phindze lengoma nginesikhathi sami, nginendawo yami. Bani bokuba khona sihamba siyakubona amawandla, sibo Prince of Faith, siyespiki, sikuphi kuphi karosita. Ingabo leSihlanu nje bekanesikhathi ukuthi akalali, bekanemthetho ukuthi akalali. But uma lo moya wemphiki Kristu okungenile, lo wokuhlubuka, lo wokuphelelwa luthando, ngiletha impawu. So nalo nje bazalwane bakunake lokuthi vele sesiphila kuyinto ethi okugcina. Then-ke bese kuba nalengcikwana nayo lokuthi uma-ke sekushintsha umthetho netikhathi, shothi yonke into nawubuka immorality, bantu abasha nalabadzala ebandleni sokugcoka kanjena, lizinga liyehla. Leli sithi yakuchaza kule video, lizinga liyehla lale spirituality. Then kwentekani-ke kusuka amagciyane bathi stir up the water, utawubona titsitsa, kuna kungcola lokhu nje. Daniela futhi yena washo wathi uma nibona siningi soncithakalo sime endzaweni lengcwele, lofundzako akaconze. That is why-ke sowukhanza nesi-admission, bantu abanebulwane bangafuni ukuthoba. Na ungaya nje ubuke semadoda lashadile, injani intobeko kubafati. Phindze ubuke uye ebafatini, emadoda anitsanza yini, ekhaya kwendekeni. Bese ubuka abantwana lalelani batali benu. Bantwana balalela yini noma yikuvala itikora njalo bayabhluza emadolobheni kunjani njani. Ngakho nathi nje sibukile sathi i-chance yekhempu ukuthi itaba khona, ngathi ama-chance mancane. Because sibuka ukuthi abantwana mabakhona ekhempini, sekodwa-ke nalokunye. Sathi asesihambe sesijule sifake timpanzi, asekukhempe thina. Saphinde saxolisa ukuthi ikhempi kube kanjalo. But-ke likhona i-possibility ukuthi sifuna lokubuka, sawukhuluma nalabanye siba-interview, sibabude ngoba besikhanza ukuthi bantwana uzabathandaza bahlete etitulweni sebadziniwe. Ngikho la nje manje simabandleni nje lokuthi nilanze bantu batohlabelela sekucompromise ngaleli qiniso. But sitakuchaza lokho. So and then-ke uma-ke umphiki Kristu afikile asashintsha tikhathi nemithetho, lento lezi siyibuka i-value yehla. The same thing applies-ke kuthobelana nekusubmit. Bese uyabuka-ke emasontweni. Nyalo nje naba njengoba nje sinasikhothi emagama emfundisi kumbi ukuthi laba bede kuthobeka, na ufika ube like bantwana bede emasanzi. I think naye bayakhuluma through experience. Thina-ke sekube neminyaka sikubona nathi. Ngacala ngakubona labanye bengathi nakuthi nakithi kutawufika. Uzuke umfundisi kumbi uma labantu sekhona awuthatha nasitulo nazo usibeke lapha. Usakhuluma ngetitulo akangiboni ukuthi bese ngagcotshwa sekungaka.
Kanti kuhlala kuthiwa ukuthi as long as baba wakho ukhona awuyuze ube mzala nababa wakho. Nangebhayoloji nje physical. Noma ngabe baba wakho ngiyabekisa una-80 years wena washe wakuthola unabo-60 years, nakachubeka aphila, ngeke uze ube mdala kunaye because naye uyachubeka ngeminyaka futhi noma sashonile. Kanjalo-ke na-spiritual noma ungaba khona ukuthi wena sewuneda imali sewushumayela ini but your father is your father. Manje-ke uma lo moya wekushintsha ethi ikhasi nongabi namthetho noma ungakhuluma. So kule video nje sikhuluma about paying the price. Because abantu bayeva. But nayo issue nayo of paying the price. Then-ke na uyabuka nalabanye abantu uyabeva nabakhuluma. I-competition emasontweni umfundisi lo mnyaka sakhona ikuthobela lo munye. Lapha-ke ngichaza kabanti kule video lokuthi i-issue nje is paying the price. Emasontweni kuyakhulunywa kukhalwe. Abantu bawethu etulweni. Sicale ngabobabe but nase bafika emakhaya. Banaso nesikhathi se-altar. Le altar lesathi ngi-PPT, lesithi ngi-PTP. Awuphinde uthi abuye e-convention eminyaka notabo noma aphinde ngene isonto bake labanye emadroza ngizavama ukuthi akaye emkhathini oliviki. Nani-ke bazalwane nokuphula koluthando. So sichaza kabani lokuthi sibacaphelise bazalwane things ukuthi necaphelani. So khanya sibani taba ne-competition bangaki nje abantu khanya ukuthi uyashumayela bafundise umbono soshaya itandla hayi nani. Lo mnyaza umuve nje ukuthi ekulukhulu ngoba futhi bafundisi bahlala la. So unemona nalomunye. Mina bazana uNkulunkulu ukunikeza indzabe ukuthi pay the price. Ukuthi ungabona into hamba uholola kuma-altar. Manje sidawenza kanjani ke mfundisi uma abantu sebede ema-altar? It's another different story. Nalothi ushadile kuba khona ukuthi bakhuluma naye into naye. He was an altar rules the land. Nasekushayeka ema-altar wakhala Elijah ku-Romans 12 noma Romans 11 wathi sebabhilide ama-altar. Sikhulume kabanti-ke ngalesihlanu phindze. Why umfundisi achama ngafundisi ngama-altar? Bazalwane. Sikhathi somkhuleko, nginesikhathi sami, nginendawo yami. Washayeka lapho. Lokho lokukhala ngakho ukuthi akukhanza kwendeke amaphinze futhi kunengodi ethi kubuye 7 times. I'm warning the church in the last days. Futhi-ke mina ngiyambuka uNkulunkulu ngeke bekhona simfundisi mhlambe nasangekho uNkulunkulu amthethe sekhona ukuthi bekakhuluma lo muntu. Yebo wona lo moya uyawubona sufuna lokho. Ukuthi abantu bakuhloniphe sowufile. Bakuhonore sowufile. Bekakhuluma lo muntu. Mina ngiyasiconza lesikhathi esikwentekayo. So inceke kube khona nathi uthi akwendeke naku damkhanza lo muntu odubile afuni lo munye nakaceda kushumela noma uyibona prayer abantu sohambile. Ichaos nje. Phinze sikubuke naboma-ke nathi azomile uyashumela make zibani zokubuka zogcoke kanjani. Kune competition nje bandleni ayi-service nje. But lama-altar ayageza bubi. So ndakubona-ke lokho kutawanza kodwa-ke lofuna ukuthi athi phephisa akathi phephise. Semndenini into awubona abani ukuthi hhayi ukuthi utowubona udile utohlola lakhaya ukuthi kunjani senihamba ngemoto lenjani. Bazwana kungenene ebandleni. Yet i-answer ikhona simane siyabuda nje. Then-ke ngigcine nganako ukuthi le nkonzo lena sayisukumisa njalo lesithi crossover. Simangele nasibuka ukuthi indzaba ekuphula koluthando. Khona nje labanye sebabona bafika late labanye kunjani. Then-ke ngalo mgcibelo kwaba khona ukuthi kusenya. Ngabe kwaba khona sikumakhada sababuka abazalwane. Then-ke sesiyahamba-ke siya kulenye indzawo siyobhaca. Ezibanje abantwana bathi bakhonekte igenerator sathi buyani emuva. uNkulunkulu akasibite lapha. Sesiya-ke ekuseni sekubo futhi sivele sesiyathi ukuthi but sacale sabuka nje ngoba kucala sahamba ngabo 3:30 sekushaya 4 so safika lena ngabo 4. Sathandaza-ke sathandaza. Sicala-ke la eGetsemane. Emva kwalokho-ke umfundisi nakusacalwa ngalabo safika nje ngalabo bo-11 bo-30 sabe sesicalile ngabo-2:15. And then-ke umfundisi nasihlethe lapha-ke etshanini simbethe kumakhada ngoba kwabe sekufika lamanye amakhada lebo-2. Waweva amakhada ngiyakhumbula nje kwaze kwalala ematolo lapha emabhayibhelini. But uyasitha uNkulunkulu emabhayibhelini akagugi. Kwalala ematolo lapha akhuluma uNkulunkulu. Naku-ke lesakubona-ke. Lokhu kwaba khona lokho ukuthi nasesibazana noNkulunkulu ukukhombisa into prior. Bese indzaba yokuthi ukhansi if you don't pay the price. Lapha nje sawubona bantwana indzaba etingoti. Kuyinto ebeyimfishane-ke ukuthi yathi sibona naku nanakho. Sathandazela ama-families. Lokhu-ke labanye bantwana esinabo sekuba khona. Ngitshele nje ukuthi abantu within a space of bo 2-3 days
Ngoba caphelani bazalwane, nami nje ngithi nangihamba ngicaphele, kuzoba khona abantu abanye nakhu sebashayisa inkomo, imoto iyalimala nje vele ematima, seyithingatha imali. Uyabona lawo ma-expense phela imoto, but sibongeza ukuthi umphefumulo, phinde futhi tukutuku nakunalo omunye, naye kanjalo useyalimala. Kube khona ukuthi imoto phela uyadima, ngibe nje lo munye ukhanzakala kuthi lo munye wathi ngamane ngidlobhe bani, kanti nasi udlobha lo munye la, inkomo seyangithi ayibona naye. Sekodwa lokhu ukuthi yini into inkomo engasuswa emgwaqweni, it's a spiritual battle. So nakadima lapha imoto akasakhoni ukubona inkomo, la mgwaqweni. Kusebusika kusehlobo, okay seyikhona-ke le ndaba yokugijima, lokuthi asihambeni bazane kwesinye isikhathi, okay ngiyathi una-spiritualize asithandazeni into yabosita Nkulunkulu, nakathi bheka ngala sosusiletha inkomo. Okay nangabe kuyabahlula-ke bazalwane, sicela-ke ukuthi nangabe kuhanjwa, hambani kahle kunesikhathi. Phindze emgwaqweni ungajahi kulokhu kugijima, phindze ubuke. Nje ubuke uthi unetise, phindze nanishayela noma ukushayela indiza noma ngishayela umake, bukani lapha. Ebe nawe ungabona nje uthi bese uba la, ngathi ngicela ubhreki ngathi khona lokuthi iyade but ningathusani. Shuthi nje elinye sele siyilwa ngokuthi imoto isevise, phindze sibuke emgwaqweni. Kukhona nje la sihambe khona nje sisathi la e-South Africa, ubone labanye bafana thi inkomo thi emgwaqweni, imoto bahleti nje. Mina ngathi ukuthi nami ngiyakwenda, ufike emgwaqweni ubone thi inkomo upaka imoto uthi ikhweshise. Ngoba bekutawendeka, hheyi angifuni ukuyikhuluma leyo ngoba nje ndawusho ukuthi nganitshela nase sifika sithole imicele. Ubone-ke lapha ukuthi ku-70 Raiders are-19. So asibambisaneni. Leni-ke bese phindze futhi lokunye sakuchaza ukuthi bantu abami sibona nakho. So kodwa-ke lokho ukuthi nakumana ngokutiva nje, ungazuthi uyaphephuka, utive ngathi u-guilty, uve ngathi uvala isizi, ngathi khona into awuyiva. Phindze nayo inkinga uve ukuthi bantwana sebende nakhu, uve ukuthi imali, uve ukuthi ekhaya abantu sasesibhedlela. Sebasho-ke abantwana ukuthi no wonder uNkulunkulu athi asishwabhele leli bazalwane. Likwenza lini lifika letinye khona ukuthi accept-a. So le nkonzo la isukumisele njengoNkulunkulu ukuthi lesonto nyalo ngiyicela nokuthi nje ngalo 11 ebusuku nakhona sibambe lesikhathi for 3 hours. Kube khona-ke lokuthi ngalabo 2 bo 3 kodwa simvumele uNkulunkulu. Sesiyahamba-ke ngoba suke siphumulile. Sendani nanga-ke Maswati. Lokuyinkinga futhi engeke ngisabe ukukukhuluma. Kunenzaba silabanye bafike baba kanjani, vele batawuduba, akucale ngathi baprofethi bokunjalo babaduba. Lokuthi sikuyacala hhayi mfundisi ngeke kwenteke ukuthi njengoba ngakuchaza, ngeke ebandleni lokuthi umfundisi bekabethe kuzila ini zibe ngekho mina. Hhayi phela uNkulunkulu une-grace, bese simisuza le grace. Nje uNkulunkulu nalapha-ke ngike ngathi mina nje uNkulunkulu mangavela sibhakabhakeni afike akhuluma athi, oh, sicela kudliwe nathi incwazi nathi. Seyikhona le nto yokuthi akusho phela kuthini. Mina nangikathi mfundisi kuthi kutawendeka nakho, why sikuphike lokho? Because kungiko vele, mina angifundile uku-accept-a vele. Uthi ngeke mfundisi, hawu. Lithini iBhayibheli nge-one world order ukuthi uSathane utawushintsha tikhathi? Lithini iBhayibheli ngokuthi uSathane naye uyazama nje uyanyenye? Ngiko uSathane wangena nje ashintshe i-identity. uNkulunkulu ngabe usho into yini lokho? Wathile ngokuthi indawo ufana bebafanana nabani? Phindze nakuJesu, if you're God's son, bekayisani yabani? So always Sathane kuze angene akushaye uthi afike ashintshe i-identity. Uma nje ligama lakho lesatiko taxiwe labo senelizwa, yekuzila 2 days, yekuvuka uthandaze. Uma uNkulunkulu akubitha ngaleli gama ungende, sesingenile sono. Sono kuthi Sathane ashintshe i-identity. Thina nje sonke la emhlabeni lesitawuhlutha siboku emagama ethu, yekungahlobongi, yekungebi, ngala ngasencele, yekungebi, yekungahlobongi, yekungaphingi, yekungabulali, yekuthanza amakho nje ukuthanda wena, bese ngesekudla-ke lesi ngeke ukukhanze kubhaliwe. Konke le ngikukhuluma kungasencele kubhaliwe Genesis to Revelation, bese ngesekudla, yekuyothandaza stay, yekuzila 2 days, yekudla incwadi yabaseGalathiya. Konke lokho ligama lethu. So uma nale uma wena that's your identity. Uma ke wena ukhanzakala ukuthi uvile ukuthi uzila 2 days wadla. Nyalo le ningakufuni ukuthi hayi ngeke asingabi sikhuluma ingcombe elide. Sibonga ukuthi ngithi ngoreport nje sibathandazeleni bantwana. Futhi nalabanye-ke kukhona ukuthi ufuna bayohlola mhlawumbe lo munye ubleed ngekhathi. Nalokuthi-ke uNkulunkulu awusita athi imoto imali itholakale ilungiseke. Asathi sikwendekani ngakini sipheni. Thina lesikwatiko nje ukuthi nase sikhuluma nje kithi ukuthi lokuthi baceliwe abantwana phindze ini kulamalanga sitawubonakala ukuthi singesabi ukukhuluma iqiniso. Liyababa vele liqiniso. Because lenkwatiko mne Sathane ufuna ukuthi bazalwane kube khona njengale nkonzo lesishoko nje.
Kuphindze kube khona ukuthi hayi ngikho kusola kadzeni bengivele nje ngithi hayi mina you can talk what you talk. Labanye babe ne-anger, we don't care. Nangabe kubitha kube kanjalo. Ngoba siyakubona lokuthi nakhathasi uNkulunkulu kufana nokuthi nje abantu abashaphelani kungcwele hayi sebafuna kusebenza baphilise. Lithi iBhayibheli asithenge iqiniso singathengisi ngalo. Singeke sithengise ngeliciniso. Kokugcina-ke sibonge ukuthi maye uNkulunkulu uyaprotectana. Uthi awuchubeke ende njalo. Kungako nje kunalokunye kuleli viki lamagama lathi ngeSiswati salesinipha. Kwethembeka kwakho Nkosi kule hawu lokusivikela. Sesiyakhuluma-ke sithi nakuthiwa kwethembeka kwakho kule hawu lokusivikela. Kanjalo nami angithembeke. Uma nje uNkulunkulu athi angizile ngizile. Because angibekise nje kukhona lokho asekuphikile kweGrace manje nje ukuthi angikuthandi mina. Like nje abantu bakushumayela ukuthi asenziswa ngemisebenzi not by works. No, asinga-interpret kabi. So nawubuka ukuthi sibekise ngama-academies nje, nawuthi aze uyafundzela lo 4 years noma wenda i-engineering, wenda i-accounting, wenda i-nursing. Nawuthi awuthembeka kulo 4 years udadishe lapha computer ku-laptop yakho, utawugcina sonetha imali takho nako konke. So nalapha nalesi iBhayibheli kwethembeka kwaNkulunkulu lihawu lokusivikela. Utayibona-ke leyo sermon leyo. Sesithi nathi vele mfundisi kushide kwathi angivuke nga-3 ngithandaze ngakwenda. That's why-ke uNkulunkulu akubusise. Uthembekile emalini, uthembekile enkonzweni, ingakekeli kuhlangana. uNkulunkulu akathi vuka uthandaze dlani nalive nali. Losho ukuthi uNkulunkulu lo wethembeka kwakhe uma wena ungasathembeki buka abantu abangakavikeleki emshadweni yabo eguguleni etifeni siqale nje physical emalini ezobuya ngala. Uthembeke ukhanza bazwana ukuthi bazwana ngiyati nje ukuthi angisingcwele, I'm not perfect. Losho njalo-ke useskimini. Kukhona-ke into la ihlose kuyenda. Njalo ngoma nje uthi ithanzwe lethi umuso ongaka bengingubani. Bayafuna abantu nje ukuthi bengingubani mina ngiyati angizili. Mina bangakho nje abantu kanje bayakhala nakubitha ama-altar call bayele phindze futhi le video letakho phindze babuyele bawenda. Dona leti info leti ingulube igeziwe ihambe yawubhocota. Phindze futhi bese kuba nengcingwana-ke le kuba khona ukuthi kwethembeka kulo hawu lokukuvikela. Nje bahlale sibekisa ngathi tonke into ukuthi nawushada ibalo takho sidanipha nje kahle. Ngiyanibekisela nje vele bazwana kuthembeka kwaNkulunkulu kule hawu. Uthembekile uNkulunkulu usakutshela ukuthi yende nawo. Just like nje nekuthembeka ku-medication yadokotela kule hawu lokukuvikela. Uma amaphilisi ungasawanathi kahle, ungasafuni nabakufaka isemende uthi lithambo litawuhluma ngoba nje besikhona lento ukuthi I'm expecting a miracle from God. Yabona nje prevention is better than cure. Lokuthi sidle ndibhitho bazana loku green nako konke. That's a breakthrough. God bless you. Amen.